Avel in his YouTube channel hen born in kahen lem kinavin. It's a video I hold him na diu chu ahile. Tunin kilhanon koi kin bola na pan diu ham ti to hold him na hen diu ai. Patinin Israel mite hi Egypt su ata nawa ko na chun anahu dain. Ama tain agatsa mau se mang chain Egypt ko na chun amite chun apuida in hey. Mausi ti panin Joshua na hin lamkain Joshua lamkay na noi chun kanandam puilunin au movin ai hin la phar hong chi chi na hele Israel mi te hin patin de ta patin amata Egypt su ako na anapuido opa chu hai milim sim tu dang ho nom na long timahin nei tawin ting la hin ho pan ti tawin ai hichilai pat ta chun Joshua along na be set zingen hitihin asaitan ay. Tunin kilhanon koy kinbola na pan diuham. Koy naho diuham. Kaili ka insung miten vang patin kin zingbo pakay kin zingbo kabol dingo ahi. Ama zingbo kaho diwa hitin. Mipi ho sa nasipin ay. So piday ta teho patin hole Tildang ho hikop te hilo dan sa cheta mo te ay. Patin di ta hole milim sim tu ho akilon khom te lo dan mo ay. Hitse Joshua and at to say koy kin bola na pan diu ham tunin kilhanon kaile ka insong miten wak makay kin jing bu kabol diu ati ate nunga athin masanga thi di ko na to say farewell sarmona amite koma say tu che ay. Hu hing pao, Egypt su a puido o pao, pati na ho diu ha, ahilo imat sa tong telo bilim sim tu na ho diu ham. Nang ho ta in kilanovin, koy man nang ho force na ball pove. Pati nin yung force na ball pove, ken yung force ball pove kate, nang ho ta in kilanovin, na not now ta in kilanon ti ahi. Warning pi ito, tudo okop hiya eh. Hichihi patin leka buting Joshua bung som ni lali chang som lali ako na som ni ligay hi si ma ay kichi pa hichihi kimuya ay yechun tuni hin hichitu mang chahin haulim na anan hitem mi tamta en kayong personal ni hindongving patin hold on to dollar en hepa lung kamaom jing tan hoy adi idam hoy adi lo idam ti akhetay tapoy nin sepi tedem te hindong loy na omavin ami mau che en kadon du teipon hichi a chuka la ken patin hold on to dola patin de ta ho itu cha wa hichi a chu ikhan le te ne diwa holim na ka hin nei ji hin ke hin ni ami mala he ititi de ha ami mal min mang cha a he holim na ka man ji lo he patin to a base a ni ho guidance ka pi to ji hin lam hil na a patin tu holim na kanay en hichi holim na ho hi patin tu mang cha patat sa na ngai wa hele nalung boy naw nalung kham nawa nalung kelo nawa anading aji chi pamatila patin tu tay lo hi patin i ho nawa i ho di na tay diwa ikipui jang na di umlo hi ai patin tu mang cha patin di ta chi iti hawa itila patin di ta i ho na ko na ilunggel lamang te chu ikiven bit te dam ti hi mang cha holim na to pi ho ka hen nei ji en tu ni a he ji a he koi kin bola na pan diu ham koi chuna ho diu ham kilhanun ti to a holim na hen nei bo ni a he ai le holim now cho aban an sun jom taw ten hi chi a zo sona sei masa pen he patin jing bo gingun ama ken jing bo bolun ti ai Israel mi tehen patin higin leza anay ta lozi wa chu milim sim tu patin di ta ho masanga wa apu pateo patin ho po chulela kit nom na ne hin achen khom pi ho amor mi te patin dang ho patin chu ahin ho pi jiu ahetane che kangai tuin ibola che hi abola ahdem Patien di ta ho na ako na ibola patin dang milim sim tu ho nom na neram ti kagelin ahile hichi hintetin kangay tu ay patien di ta ho chu patin dan tu pi nit chu ha sa asa ova bailam ta patin ho ding ano ji ule
gang chela how do ding le in chen ding anop ji oham ahilo ahil gang chela ta salama phat thei bu chan na ding anop ji oham ahilo le pathinan athusima anapui hoi now mosi mang cha anapui hoi now ahai mil ji oi pathin nin ama ho chu ako do a ahu do ahi na tu sima hai mil ji oi hat chan ngai khat vei kom le abai lam lam I hol ji a pathin di ta ho na ida la nom ko me gang chila dam thei na in ngai cha ji ham ta sa hausa na de ngai cha ji a he pathin di ta ho na ida la nom ko me chi a chu ikichi thei ngai he pathin gingon ati pathin chu za bolan reverential fear za bol na puma pathin tu ngai ding pathin chu ki chat pe na ne dik milim sim tu ho ki chat zo lo ding ya thil dang dang to pathin ho hi kop the hi lo ya hi pathin hi ki chat ding a hin thil dang ho hi ki chat lo hil ding ya pathin bo ki chan pathin bo gingon thil dang ging hon ti ya ting la ba na he milim sim tu ho pai do on ti ya ala ova pathin di ta ho na wa ko na alung kielu lamang milim sim tu til ho cho pai do ding a se hi so le kita ta in pakai kin bolon ti ya kita ten thudi in pathin hovun ti chi ji a chu swahin pathin jing bo gingun thil dang ging hovin ting la ama jing bo holun lang ama jing bo hovun ti pathin di ta to eisu khan te til ho hi pai mangai ai ho dan di lo ho chen nang ho na da la di ai poi nang zo en na da la ding ai idol ho chen nang na da la ding ai poi thil dang patin sanga na ngai sang zo na chen nang na da la de pon nang zo en na da la ding hit bang lung gel chen na da la ding mi him zong patin sanga lo pi so agel ding hi lo ai he cho idol worship ai chi ji a chu mi him khat chu patin sanga thu pi zo anagel ting he chu ho dan di lo ta cha ting le nei le lam long min than na ai lo ta sadam te na ding chu patin sanga thu pi zo le wana gel ting dam te na mu mu na ding na zot de ta cha patin di ta na don lo ding he ta cha patin he ta sadam na ding mai maya ho ding hi lo house na ding mai maya ho ding hi lo patin he thi pi ding a ho him pi di se ho lo ding chi ji a cha pathin jing gingo wen lang ting le pathin chu za bol vin ati ya chule abana hai pathin jing gingon ti se hello kilen dinga chona ne ya tunin kilen ven koi na ho diu ham chala heaven a hele chang som la nga na a he zo so bung som mi le li chang som la nga na a he zo so an ki chi ta athil thum khát zo khát pen cái lần đi vào gì nó pu nó bao pathin nó hô điêu ha nó chen khom pi ho amorite mi te pathin nó hô điêu ha ole hình sinh pakai pathin Egypt su a ko na pui do pau cho nó hô điêu ham hit chi do na tum ho hi ado hi khát về kom le mi hi me pathin di ta ho na ko na e lamang hi ipu ipa ho hin e la mang te ipu ipa doi le ai an ho ho chu ingai sang wal ting le phalo chu ke hin culture hi ka ngai sang le in cultural dance and cultural la ho ai ama wang pathin lim sim tu in ho now chon dan wang chu apaya pai mang jing ni ya ki hil na along man angai ta poi aje chu milim sim tu setanin e pai mang now tu e bowin e ho culture hi lo ai setan culture chu setan ho na culture kiti ho che ilela akit nge pathin da la nei ai lam bol he te alo le pulam pala mini we yung le bol he te ati e ama wang pathin di ta don lo wa setanin analim ngol now doi le ai thu kiti chu kihil na ajong man ngai talo ting le lela akit jong ngai talo hil hi ti kichi ta kan se ai achuti lo wa hele ipu ipa ho langai na chu hung ki le ki ti ya culture kiti lam kiti ho le la kiti ho chon dan hin patina ko na e la mang lo
ama wang milim sim tu ho na kiti chen ilung gel la mang te hi ji a chu ipu ipa ho langai kit na nei lo ding hi ting la abana chi pemati ahel ichen khom pi hom ho hil hangai lo hil ding hi ai khát về cũng lẽ trên khom pi ho đòi lệ ai ho là ngay kít này này chỉ mình chỉ đi lối này phát đất chan ngay vẫn cần xây dựng này khát về cũng lẽ tạ sa đam ding là ngay bé sẽ dễ pujari ho com jing cái dòng Christian ho dòng ít gì vậy này đòi lệ ai choi ho dòng ai lo wa ai lệ iga dòng gì vậy này a thêm po ho thêm gạo ho iga dòng gì vậy này hết chỉ trước cái pui mang na mi him hin het lo di dol het gut wal ting le patin di ta ho na ako na pui mga kyum nom chu aji chu thim gao lem ho chun ki chat na nei lo hela mi ma sang de ha sei jot cham sei ma chu aji chu patin again lo ji wa ta bang to se na chen khom pi ho patin di ta ho lo ho patin na kilan diu ha aji chu chen khom pi ho patin ho chu thang sit ji wa se ai ya che ho zo chen khom piu patin di ta ho hilo ho ha ku na che ikiven thim ngai ai ting la athum na a china se pakai chun ho diu ham patin di ta egypt su a ku na pui do pau til zo se simpa ha chung nung pakai chu na ho diu ham ti hi ado ai e che do na tum ho hi tu ni a hi e ho jong patin nei do ai dunia he ho jong zo swa he nei do hi pathin na ho le kita ten ho win lang zap le oven kichi ten na ho khat na chu chi oven nang ho tu hi koi man na force po ve e ho nam mi te jong hi pathin di ta ho di mong a force jong lo chu Jesu Krista ke landing mong a force lo chu free will he chu ibi malajong free ta akilente tengle e family ang kilente koi man force loading loy khat hi to the hill go na hele kichi sa ke he na ke sa nang tu joswan nang say nang ho tu hi ken te ti tapong ka te hitsan ge ha chung nong pakai patinen egypt so ako na hin puido jo wa pakai la sa pa Mose jong kidang ta naman sa ke jong kidang ta e man sa tu akanan gam e pui lut zo nung wa patin na to kidang ta tusima Israel te tusima na headset zo nung wa henna sa milim sim tu na ho go no le that is up to you nang ho tu he can say te say tim te go tapung kate it is a final call katina di jong anay tai nang ho te kinil tapung kate nang ho hilset na dingin jong til tam ta say tapung gate hilset jong ngai pui ta sa ta ai che patin di ta in na ato chu si ma gi pung do ai hi tun ka hin say no me ho context a e hon jong milim sim tu in ho wa tingbul songbul in ho wa amuna patin ho na mun in ki sim ho chu HA ko na sa patin en e hu do wa je so Krista hin kasano wa mitam ta atasan na tipiwa so lo na muna ama e ho atasan sa te dang sisi yang iti ting wala ama ho to kimutu dinga je su hong ting van lai so la kimutu dinga ki gosa de ma i umuhita cho pin ta na di ta Krista hin na neho hichi zo nunga kum zakat leng da kum zakat valta je su Krista hu hing pai kesan nawa hichi je su Krista e hova ho bungzong edonovat patin lungsin na tu chan kaya patin lenggam ke lending amon tina missionary jong isol do wa patin lungsin na zala midang hon jong e ho missionary na to na zala patin a ho zo nungova e ho la a ho dangay chat kitna patin di ta ako na kipuyimang na te ding team gaw lem tuhil ngay chat kina inay te na alay that is up to you nang tu nang hin kilanin patin di ta kumzakat masanga kipana tupa patin hin pulut pi owa hitsi inakisano patin hatsong nung tanaw di ha ale patin chomdang patin limsim tu team gaw lem hot say chinazui ding ham
hi chi chu nang chunga ke ngama ai chi do an hi nang yong patinin na do hin na insung mi jong na insung mi ki hu tu gon ki kai mang na thei tam ta om chule abana chu swan ado cha sal jing pa na chu min pi hon ki pa ta chu e ho to aba lo na om chu e ho yan lang angol pen in jong a hin nil na lai chu Joshua na say chu adi ipui ati a hin nil gut na lai dit chu Israel mi te ka la le thu angai dan he ikizil di mipin abon vin adon bu novin sang som lugo ma kona som lagi kito tain ibola patin dang ka ho mai zen diu ham ke hon jong patin di ta ka ho diu a hi ati ta chu hallelujah Joshua nangin bon na insung mi to patin di ta na ho wa ala ibola ke hon yung ka ho da diu ham hallelujah patin lo pinay khud ga beng te mi ka nen hang san ta akele ka insung mi ten wang patin kinsing bu kabol di ahi ati zi a cho adang jong han san na en nei chu hang san ta wang reverend ho pastor ho bungo pa ho patin di ta ho na in hang san ta wang him gao lem ho le anung zui ho bon han sana hele patin dita nung zui ho to may doi di hilaw zu hallelujah milim sim tu ho bon hang sana hele e ho patin dita ho in may doi di hilaw pizza Joshua nang ho nanok no min umtavin kaile ka insung miten wang pakai kinjing bu kabol di wahi ati paano wa so mi pihon kay hon lang e bola milim sim tu ko di hom ka het lo ji wa ka na bol kha wahi kay hon lang hingjing patin chu ko di wahi en ti ta cho phate chan ngai ta wang team gao lem thil lem ji nom na lai ho doi le ai ji nom na lai ho ahilo wa ala ta sadam te na ding may je apatin howa ke ngai tu Bible sim nom lo ho Bible phong kem nom lo ho patin ki po na Bible a Genesis to Revelation a dim se na patin en ki ho pin na te di oma mo nga azing ho phate chan ngai ta wang ka ngai lut ji wa ka lung sit ji wa ka se chu nagamman na hi na ki het do ting chule trena na tu na cholo na ding trena na to wa ahile na het do ting le station masape na kumtang at sutil na po gam lat pai di chu trendy lo ki po mang sahi un na po mang pai di wahi milim sim tu ho trend ki po sahi un team gaw lem ho trend ki po sahon may di la na po lut di wahi aje chu je sudop sang na o mpoy til kidang adop sang ahin melchi na ho adop sang hi melchi na la to pipen a lo pipen je so krista thengpel chunga mi chon se ho kela athi na le athokit na hichi melchi na kidang pen ta ya en chi chul gawa isu cha na diwa hi pathin ki phun na tasina hele setan ki phun na mu de che pathin na thu ai pi zalen pathin ka thang bai na pathin amma ta ki phun na tasit le setan ki phun na mu de che pathin ama ta ki phun na ta san lo le setan ki phun na chu na ta san che je a chu mi pin thungai ta jo swa nung azui banga kai mat sa na ne lo aje chi phamati la so chat nom ji chu Egypt ma ko na e hu do pa hin ti ta chu agel do ta chu so chat na e pe pa hu chu ti ta salama dam tein ham hau na ding mai sen milim sim tu na ho jong lewang chi ho hin Egypt ma ko ne nei hu in po ve ka so pi dei ta ka tu ka cha te ho la gao chi na dinga ei hu do pau je sukrista ama bo hi milim sim tu ho la team gao lem hon la gao so cha na ding e bat chai bol pe thei po ve Yesu Krista elhan dampu hu hin pu bu ka kilan ding hi ti in kilan tawang ila bahana cha kapu kapateo anapui hoi dan atita ko cho kapu kapateo anapui hoya pagkai la chapa mausi lam kai na nang mata na lam kai na hin pui hoi dan kidang ta hin pui hoi dan ka gel do ki na beti uta
abana patinin Egyptso ako na ay puy do ovin kanan gamay pive ay huhing pao pakai ci bola kadala diuham kapu kapate wanang puy hoy pakai bola kadala diuham kanan gamay puy lut pa bola kadala diuham ay ho context sa saying kete ay handam po ay huhing po Jesus Krista ay bola kadala diuham tim gaulem tamta hung su ente amawang het tim gaulem mohin ay huhing zo po ve ko ay matsamihim tim gawin su sa na ipitoy po ve Jesus Krista mata po hi itu sa Diyos abana Christian kaung hiwa ko ng kapukapate patin na puy hoyin nangayin puy hoy pa okay yung kapaho bungupa kita na to hinkulinga na chihita chu hoyla ako na patin tu ahen ham patin le kabuti nga ko na ahen na hetcho na ta san hetcho kanuzong hinkulinga chita na sopi ngay ta ba Jesu Krista ta sanahin hulinga ci umhita chu patinin ay napuy-hoy dano higel do tang patinin tu se ahin ato hello peach Christian hong hiwa ko na chu patinin kidang ta mehet lo wanga chu na to hita chu patin na to chu tu ni tim gaulem hon patin akipong ti may zi chen history patin na to chu haimil hitang hichuchu kipuy hil na hibovatsu Jesu Krista tina le tokit na haimil levin tim gaulem ho kipon na le tusay jata san hitawang hallelujah patin di ta amat si ho di huyay kapu kapa kang ako na ehin puy hoy pao so ako na ilhayu do pao chuk haimil te kahipove kanan gamay bivan gamay puy lut di pao hingzing patin Jesu Krista haimil lewa milim sim tu ho iho lo diu milim sim tu ho ingay ilhangay lo diu ting la tim gaulem ho tupun ho ingay nom lo diu nangay nom ding patin tuhi ay Jesu Krista tinal sokit na tuhiya van gam na lutay patin tsukol sa zingin may dila na puy lutay zihi bein tikan sayay ding abana tsumipihon patin sing po kaho diwahi at iwa nga tsu zaswahin adon but nahe atasan zolo hita tsu emite yung hitasan zo ium talo piu tsu avela tim gaulem tupun di lo ho puy chat vai thei bep siêu hi ji wa chu ta san zo yum lo he ta cha hong so be jing jing ting zo swan adon but na chui piam mi pi hon kei hon pakai kin jing bo ko bol di he ti wa chu ata san lo ji at pathin hi athing a hin namo ho mai thei a hi po he ti ta nang hon pakai kin bol thei po vin ate pakai kin bola NAPAN lo di wahi pakai kin na bol lo hil di wahi atin ahipon ama ho he apatep na ates na sepi ohi nang ho he kiling dot te na hive amor mite patin ga housing te pu apa patin di ta ho masngawa ho ga nangay jing te ay gupta Egypt gama patin ho ga nangay jing te na hiven kataasan zo tapuve gel pakit mong ovin atia aman asay na hiya patin kin bola pang tay po vinate ates na ama ho say gel pavin lunggil ten gelvin nang mami mal si injang gelvin min agel man lemin asay manin say hovin ken kasay manin jang say hovin nang ho si digin kisewin ken kay la kain sumiten kay ho adi nga kakisayo kay ho di nga patin di ta ho di nga kakilheno nang hon jang nang ho adi si in kilheno vinate anina say chi pamatila aji itu patin he ating ahin tom ngai ta kihel ta patin ahi patin ating chu patin dang to na ho ko phom thelo diu ahi jealous god ahi ti chu mihemin si anay teng la aji ading a jealous hitanga chu aji di bo hitanga chu patin di ta chi ho ting patin di ta patina di bo kita midang patin ho adi ki hit talo chu patin di ta nga bo khup di bo kita chu sadrak misak abet na gote holoy chen vetong ho tinga ma patin di ta nga bo khup mo ba milim sim tu masanga ana bo khup lo hit chu milim masanga bo khup lo hel ho chu patinen
van gamal hut ding chu pui chat vaya lo hil kho chu hita bang ho chu Pathen in BOLA ne hi pakai na da ha ole na chungawa til se hong long ding he ti ta chu warning api chu Pathen in Egypt gama ei pui do ove kapu kapate ana pui do ove tin kilet sa hi oven Pathen nam len te ka hi tin kilet sa hi oven Pathen nam len te he jong leo cha Pathen thu to kitu ana chon lo wala hi thei lo ding a hi si zia cha na chon khil dung zu yo Pathen en na got mang diu hi na su mang diu hi pana cha vela questionable pana chu mi pin jong a vela hen se ki tau chu chang som ni le khat na a hi pui pakai kin sing po kabol diu a hi atiki na ta a vela hong kitep ki na ta chu nei ta sanovin atila tabang kahilo diu a hitai pakai kin sing bo kabol diu a hitai idin mo no hi vet le hi che bol phat hitai ka so pi dio phat te chan nga yu Pathen hi lung na ai chan gaya kum zakhat wal hil ehin puizo nung va ta salam dam che na dingel na mai si ta gam lenam tundo ding day na mai si a Pathen lung hol talova setan lung i hol kha diu hi Pathen dinga lung nat tai ala ti chan hin pui wa chu Pathen hilowa ham koisan ka do ala Pathen chi hol a he ana ki pung khalowa ham susima ki pung zing hai achapa a ki pun ne special revelation hai itabang ki pun na chu talo ai chi na thasit na wa hi lung hlen di ta Jesu Krista alung hlen na thasit na wa hi lung hlen ki he dang talo hitabang mihim ho Jesu Krista Pathen chapa akipun na tasit na akipun na dang hol na lai ho cha gamang zia chu na ka sei nom chi pham til Pathen de ta le sit le sunga tilum vana tilum zo se hil zo se sim pa ha chung nung pakai Pathen mihim te hu hing na dinga at chapa ahin sola it's a special revelation ti a thau ki na su chat na nei te na di athila ko na to ki na vana kal ding le ihung pui ki diu Jesu Krista ita san now chu itu det lova til dang i holole igaman man jing diu ai chia chu me pi hin a hi pui Pathen bo ka ta san diu ai pakai kin bo ka kabol diu hi pakai ama ta bo ka hol diu hi ti a hin vel se kit panwa chu Joshua ahile hi chena bol diu hi het tu sa na lekitep na nei diu hi ti ta cha akhan na se chu nang ho ta het tu sa na hi ve nang ho he witness na hi ve pakai kin na bol nom now chu nang ho het tu sa him khonung tin ke jong ni hin ngo ovin midang jong ngo ovin nang ho ta het tu sa na hi nang ho ta nang ho responsibility nang ho mo pu na ni kilhen hi ting la abana to diu sei pi ta milim sim tu ho pai maun hitchevop jing puma Pathen di ta na ho thailo diu Pathen to na su khan pen to milim sim tu na pu na pa khangova milim sim tu ho na lungthim ting le amor mi te Pathen chu pai mangoven pakai Pathen na ho no mo wa hele hi chona pai mo angai hi Pathen to isu khan thei lungthim Pathen to isu khan thei thu hil lem Pathen to isu khan thei lagao lem Pathen to isu khan thei thim gao lem hi cho so sim milim sim tu na to related hi zo se chu pai mangovin chu ting le bo Pathen na ho thei diu hi at sai na a kitep na mi pin pakai Pathen ko te diu chule ama thu bo ka ngai diu a hi hallelujah mi pin kitep na nei ta pakai Pathen bo ko te diu a we must worship the living God and we will obey him at it
Pathen ama ta bầu cho ka hou diu hin ama kin bầu cho ka bol diu hin teng la ama thu bầu ka ngai diu thu dang kiti ka ngai lo diu he tai je chen tu ni hin phat chan ka ngai to he achai na ka sei nom si pi ham ka so pi ko kanao ka tu ka cha te ho Joshua khang lai banga hi Pathen di ta ho na wa kuna e lamang te diu til tam ta su do he ta hung so do be ding ho bai lam gang chela dam na mu na te ding gang chela hau na te ding ki Pathen tu yang to prosperity gospel a ki ma Pathen tu yang to signs and wonders ta banga hong ki ma hi chi ho chu mitam ta hin pui mang diu chỉ hol analen na achu koi na kelending ham Pathen di ta achapa Jesu Krista mi chon so kela hin so Pathen di ta Jesu Krista hu hing pa di ta lagaw thing Pentecost nia ong bungla he chino na ta san na chu na la so lo dik chu Pathen imite hi elung si ji wa gospel ki pa na tu pa hai tui khang lin gala lagaw mi hon in pu lut pi wa he che tu pa chu iza wa Krista chu hu hing pu le leng pa dinga ikisan Pathen ki phon na thu pi pen chu special revelation Jesu Krista mi hi ma ahung pin na gan thei tin tanga to a cross nga ti a ki vuya ni thum zo wa tho ki na fa na kal to pa ahong kum kit ding second coming ata san zo se ho pui dinga hong kit ding Jesu Krista ita san chu e ho dinga isu chat now mi hon hichilaya hin su chat now me khochilaya chun Pathen ki phung hichilaya khun Pathen e ki ho pi dio hi ti yong le ta san hi ta wang Pathen e ki ho pi now cha achapa a e ki ho pi ta Pathen le khabuti nga khu kisunai masangen Pathen nihim ho chu him gao ho mang chan ani ki ho pin tu ni nu nong in wang achapa in e ki ho pi ta ve Pathen e ki ho pi now sang pen Jesu Krista e ki ho pi now achale a khole a venga e sim na pau hi itu da diu ya hin Pathen ho mai ding ai pon kilon le ding ai pon Pathen hi dat ta san ding ai Pathen ho mai lung lon le thei mi mo cha Pathen ama ho dinga adei lo ai abana e ma ta in Pathen de ta ho ding hi ke landing hi ai midang in na len pi ding ai pui nangin na ke landing ai at China kita ta Pathen ho ding ai pui kon lo le thei mai a pui lon le thei mai a ding ai pui Pathen le khabun ita santil sangavin isu chat now an ai tai it's hallelujah ta san nikiti hi akhang ding he che aga su ding he che avela khanin thupun anei tinga Christian hin khu ki panding hi lo che Christian hin khu hi Jesu Krista a ki panai che hallelujah kaya na singawa ka thu hi nang ho a singa ahile go chan thumun ki bol pe ding nahi ve kay nang ho a ka singa nang ho kaya na singawa ale ha ga na ga di hi ye chen Pathen di ta ho na wa kita atay no mo hetin thanom ten ga so dingin yum na munchi wa ha ta in panguhiti tunya koi kin na bola koi na holding ham pakai ama ta kin bolin lang ama zing bo hovin tunya ai holim now anangai ho zo se na munchi wa hat chung nung pakai Pathen phat thei na bu taw hen